Ia o le fesili momoa I go sunga whawhenga ma toina. Wa mai tauina I te tonu e kanesia ia nei fu I vai tau ni vai taina. Wa mata ona tulanga nei mo wa foringa mai ua le mana o mia le toi whai o le Papatisoga. O ngā o ni lato fu I mafu anga fu di. Wa lau whape mai Papatisoga I le vai. Ia ola a whape di toi whai arna Papatisoga. Ia, pepe aisi a ua whai mai e ngisi I le koe mga o mia le Papatisoga le mai I aso nei. O le ia, pe o le fisiti ngā. Ia on whakule, po le ala se kalar kuspa ia. E kusai malea koe ngā mga kua mai. Ia, na whakupia le lua, maase lua le lea fia. Po le ase, tali I lea toi ngā manatu ua fisiringi ai, fo le tato por kalame I nunga. Ia, tailo sunga lua atun mul fisiri. Ole mea e au na toi wha manatu. Ole Papatisoga ele wha ola ina isesi. Ia, ele wha mangalo ina ipo se anga sala. Ele Papatisoga lea. Ole tatu pesili le neipo. Ele langona fulele fulinga mai ua. Wa tele ho ia o wa nga ia Papatisoga ai lo u lo ma lo tiro ma la ai le tuspa ia ele se tusel tuspa ia o fa apea mai ai aua nei toi fa ia Papatisoga na paula mele tau toi fa ma losia tu le via filni ona ole ora le wa umman fa ta atia po le fa tonunga le wa umman fa ta atia e Yesu I le mātai o le lusu malabalu. Whai upo e sulu iwa ma le lusu fulu. I au tau atu e whainu umalava maso. Ma papatiso atu le suafa o le tamā, le alo, ma le anganga ia. O le ala manino. A tu sai ma le pesili ala usunga nia fiafi. O teilo. E le ai lama se tala le tusipa ia e tau fia ili. Papatisoga le mai. Io la ulea langona nefia. Eso ese. Populim. Ta populim. Ele au ai ele au ese la sa tala le tu seman mena sa Talanoa sunga tu ina ona e folinga e fano no ona ole Ioane e kalesi Cristiano fa pena ona yele manatu lea po ua fa pe fo I le tau ona to fa yele Papatisoga ile vai a tonu pe on fili pe ICA ele fa Ioane pe manat fo inisi le tona to fai o te masalo ole manatu fo ile fa la tanga manat fo ile fa pe ele se sao pe le faola ina stasi il Papatisoga amen sa le nga la fonga ma le na manatu ele faola ina se il Papatisoga o lo mo la vata to le na me e ui la vana ia ini si fo I o le faola ina il Papatisoga po le baptismal salvation pe ona loai ile fa amata psisi pe tai o le me tau na fai pe on sa no ia so to ina te fima e kilo ile tusilena o matayo de masange I tato matayo lua valo na fai mai ia fa tonunga alo tato li ole nei ia o tau atu e whainu umalava maso ole whakongunga ngā ne Talanoa e tato ole misionga le kiren kau ole Great Commission ole commission la ole whaaso o ina
o le lalolanga make disciples of all nations le ala fai mai lola ia lea mai ma papatiso atu ia te ilato i le suafa o le tamā ma le alo ma le agaga paia o le poloaʻiga la ia fainuu ma lava masoo o le faasooina la e lave le mea lea o le papatiso ma le aʻoaʻo atu o inga o le mea lau fai ekalesia asungai ua kele inga o le aʻoaʻo atu ae faatuatuanaʻi le papatisoga but making of disciples e amata pea o le oragaiga papatiso atu le suafa le tamā le alo ma le agaga paia ma aʻoaʻo atu ia tausi mea uma lava ua fai atu ai ia te outou o le saunoaga lea a Iesu o le aisea la e fai mai ni se le manaʻomia le koe faipapatisoga ia o te leiloa le mea muamua o le leu sikaʻiga i le poloaʻiga a le ao o le ekalesia le ao o le ekalesia lo faapena ona faatonu ina mai i tatou o se faiga e le uma i se vaitaimi o le ngola kala o le ustaʻiga lea o le fainuu ma lava masoo le lavea i le papakiso ma le ao atu e le se mea e tatau ga o le kaimi o Iesu o le mea tatau e o mai lava i tatou vaitaimi faafega ulua o le faiʻuga lava o le faiʻupuga e 20 ga mai o te iā te outou i aso uma lava e o lava i le gataaga o le lalolagi le faasamoga e gaga e koʻakoiga ma le ameni mai o te iā te outou i aso uma lava e o lava i le gataaga o le lalolagi loga uiga la e le tatau i le lotu ona tuu le kauloloko makuu mai le papatisoga keep making disciples papatiso ma aʻoaʻo seʻia oo lava i le gataaga o le lalolagi o se loku la e fai mai e le toe aogā pe le tatau ona toe faia le papatisoga i le vai ia auia o se matua i le usikaʻi i poloaʻiga a keriso mawhaiong whapea e lo se lotuna a Iesu nanga foi loko Iesu e whaile me finangalo Iesu ala me finangalo Iesu i le mea na mai whaingu umara maso papatiso ale whatonunga le ngā mai whainu umara maso i le nganga kuspa ia e atangia in terms of terms e ka o mai iai o le tense la iai o le aerostance e ka o mai iai le matua i mana o mia o ngā whaia o se me tau na whai like straight away awang i delay awang i whaakali for whatever reason peila le mea lea lau whai mai isi e le whaia kua le ke yunga i whai o le kau kukuri loa kua ai o po le sikure o le kiki no mai ai le vaenga lea e pisinia ana whai mai papatiso atu ia te i lātou i le suafo le tamā ma le atali i mana nganga pa ia a pe o le vai e ise e a whainga i le kuranga lea papatiso le vai ma le papatiso le ka umai i le suafa i ke ua e se le lako interpreting o le po le lako no il papatiso le karango Iesu i le mātai e lusuma le valu whai unga e vaku live and make go therefore and make disciples of all nations baptizing o le baptizing nga papatisoga le nga o lo talanoa i le papatisoga i le vai lang foi la kalangoa i anga so me nga la fe me ka kuspa ia e le papatiso Iesu a ona so o le mela i loa ka ko le papatiso i le vai o ngā lai whai i ang so. So we're not going to say, e leise awa ngō kak whai pia papatisoga le anganga. Kasi papatisoga le anganga, e se me whai stangata, i le stangata, pe whai tangata i a te ia lava. O le me whai e Iesu. Pe a kusa ai ma le wording au kuspa ia na mai ang, o papatisoa ke o ko le vai, a sau le, a umakua sau le e papatisoa te autou, i le vai a toa ma le anganga. Ia o fo ila i le 1 Corinthians 12:13 na whai mai i le anganga e tasi ua papatiso i nai tātou
ai le o ka o mai po ai le fai le Papatisoga. It's not in that verse. It's not the Holy Spirit. Le fai ai le fai mo le ang pa ia le fai le o ka u ai le baptizer nga. I'm a quarter o ka ko lo fa mai yong. It's not him. It's the one after me, and he is referring not the Holy Spirit, but to Jesus. Ero ka ua mai la le vai I a le mau ki ngō leila I o le Papatisoga le vai ia o ngō le fai deu so wa deu so o le o i fai lunga venga lea a le nganga I o Yesu wai fai ngā Papatisoga le pesa ia mau ki o ki le ma whakakiti a le me a po le sikunga ngai fai mei la kou le vai le fai mei le vai ma kuranga whapenga ia a le la ia mai a ia le ua mau ki ngō fueta li because ole peronva ofatu o mea ia lua I loa le kalesia mai level I le amatanga se o markemingai these two ordinances ole Papatisoga I le vai ma le whaamana tunga le whai mai ia Yesu I o tō whai le nei mea ma whaamana tunga e tea ole mea la whai pea ele kalesia o markemingai male mea lea o le whaaso o ina a peta o le whaaso o ina o elements o le whaaso o ina e la vea ai ia le Papatiso male o atu o le Papatisoga la e whatoa tupu peira vale oranga kuma ngā make disciples maro la baptize and teach o winga la ole make disciples e afia ai ele la unga o molimau ma you know e kalkongo lor ka whako a whaila i ele o Papatisoga lea pe on tato loa masani o Papatisoga it comes after salvation, comes after your reception of Christ as Lord. It comes after you've been born again. O Papatisoga la ia ua le mea ngā leo whape tangata okay ele la me Papatiso e fua ele need mo le whaolotanga but it's not all about salvation here. We're about serving God and obedience to God. O le whaolaina i o ka kōle mea ngawhai toa tase lea tua alfisili o le ala ka kō me whai o le tangata la o whaolaina o langa me mo mwe whai o le ilo le fina ngalo le tua ma whai le fina ngalo le tua al fina ngalo le tua le I liu tintangata o Yesu Keriso mai ia o tō o atu e whai nu umala maso ma Papatiso atu ia te ila tō i le sua whalta ma le atali ma le ngangapa ia o le ala kwhai ako a iaila se loku e le whai ia le mea lea o le whamana tunga ma le Papatisoga le I le vai e le se loku a Yesu e se a lang whao le loku a Yesu whai longa nga I loa ai lave me kala Yesu a whai e tau te alo lo whamai a te au i o tau tausi a polo a inga al polo a inga le a leve me su I o lea whai maso Papatiso a whapela I se loku e whai mai e le ni di asongi o se mako e wha longka ma se leo skai ku usasao I le finangalo o Yesu e o le kalesia longo inga la mwhenka kwhapia whatever or whoever that church le practicing le mea lea o le Papatisoga I le vai e leo se e kalesia a keriso however or whatever way or so lo ki ke e kusai mana fionga lo we I whakunga ia ona fai a le ala pe fodinga mai a le fai pe o fisini mo le mga mi longa wa ke ele ile whakunga ia po lo inga le o le alo ngoso kasile me pe wa alo yele le whainga luenga ele hui whainga o le whainga whaupunga wape wa ma kala whainga luenga whaia mea I wale wha mao nge vo I le whainga luenga le whainga o luenga le o le a ko mea o mea e kakamu whai ia wa kako fika kui kaimine e o a me se fo inge ko e me maule me ire sami maule me vai o le e o se kulanga ba penga ngal wa ngo ka kale ko ngal me vai ia me
pe are tanga me ngari e fa tuai ele ave kako le iloa ele ave for kako iloa kako le uskai ma me esui ai ia polo inga ai Yesu wa le sisi me o mafaufa wai e tu sama sila pasta o me mumua lava o lai manga ku fapenga i tangata i o lato mana tu elekton koe fai kon loko pa songa vai no fapia e onga ele faola inga sisi ele fa ku sisi faola inga sisi pele fa o le fatu o le polo inga ale o polo inga ale aule kalesia a fapia me sisi ele faola inga sisi amen ele faola inga sisi Papatisoga peitai o fua ali o lauska inga mua ravanga ina ua faola inga olea papakiso lava ai foi le meanga lenga fama malama e Filipo i le eunuka ia ele tusia Isaia fakkaur faltang ngale kalia la kamanga ele lava sisi meanga nga fakali olea ol papakiso lo me afa koe the very first thing e fai ina ua faola ol Papatisoina so it's a part of o lowo langa molimau ma le fai lo atu le mea na o lo kalia o le fa makalanga fai ngofia la masengi ka ko le ngamea o le fai lo atu I fafo o le suinga wai tutonu it's an outward expression of the inner change so when you do that baptism you're telling the world that I'm a new creature. Wa kifa kasima o mai Yesu makangumia o lo saulunga le malevai wa identify fa kasio lua ilang koe ku. ai le fa pe fa ola inga sisi. E fōringa mai la kusa la ma fau isi ka po o vese mea ka Papatisoga pe o sa wa la o ma fau fa salvation a o ka kia ya Papatisoga winga Papatisoga ia wa le mea le ka ku le mo le mga o mia Papatisoga pe a longa la fōringa mai o isi o ka risia e se la ku fa winga ngor mele pa pe o le sau o mele la le fai fu o me le wi fa ku e ha o fai ai manat foi la il sa no angal tato il nga fai mai ia auto fai al ne me fa manat tu ia tia me lo la ia le while you do this wa e fai lo atu lo maliu se ia auto fio mai what is telling us there that's evangelism ole failo atu o fatala lenga ole moli mau e o foi lai o le Papatisoga o lau moli mau o lau failo atu tau la kamera koe failo le lau umaku ia maka sili kua ila kamera fakwasa Marole se formou ela suma da fenga Mafi Mataafa me fia ni mai so ia que tau me ni o no fa no gole matau fisili le Talanoa le fia filme ai sia e fai mai ai nisi ele to mana o mia le fai o le Papatisoga ile vai ia sonei o le ala karango fo pola se kala pa ia ya le vo mai ya manatu fo yo sole ya ai salope la uva ku le fatalo fatto ko ilo sunga fatto se vuoi ko Talanoa le Uso o fanno longo mai wala lo mai lo fisili o le la wa fisili ya so wa fisili ya kula de wa sa la tenga fisili ya so no ya o la so mana tu la mande il tala de tous pa ia e tu sai male fisili na e fa wa pe mana mia pe le mana eu la sa fanno longo mai ai talifo sunga toina ma le sunga le fifiau por kala gus pa ia fa
faila vai mai sisi e ul foi fi poko nga Ai lo fina nga. Dai mangi ngol le tu spa ia fa fa vi nga no le sa ka ko mo foi ele fa ola nga sisi Papatisoga pa to le nga lu nga ka nga ka wo mo fa ola ia fa i lo ai le wo mo fa ya wa va pe is fa pe na so na fina ngalo yo visi o fa so fa mantung vai lá vai olhar minha língua foi voar e foi marcar vai nem falar língua foi se faz muito alva mangunga o me fai lo ele com a bola que viciano Amen. It demonstrates our faith. People see that we are remembering who saved. Ani va pe a umanga fai lo va mangunga sa o ya le lunga fa manga lo inga se si fa lo inga se si il a voulu ngol me il est fasting il est fa lo inga ngame but it demonstrates our faith, you know. Le fa lo inga ga ko tu ma ta tu vola ke visia no ele inga fa Tapi foi dal Papatisoga e di fa ola inga se si patu uma va con ka ko fa. So ava pera va fonga mai lo sunga ne ke ko fa. Ola sare fa. Wai sa ora you know, for me I'm quite poco na ko nga. Ko nga la ma ya ka le fa fa. You know, o pe wa e de se ka de sia Yesu nga ka de si. Iwa me ye pe o nga tutunu ile nganu nga fa au lutu ke sia o me so ai ka ngi na bes o le lutu ke sia o lutu ke ila ka un ka ko fa le hindu Aku pe Maria ngamayani. Aku le ngai ka pe ngamano. Ya ada erofing. O mako pape ki mausogi ya ai wore o mai sunga yo is kuko ai wore ka penga ya leo maua ko renga sa wore yo paule me fa kai di wo mai lo sa ki wa fa inga du ngora wala ro ko ma fa mai de ya ai manu ma ye ma ka ni fa aro fo ile so mai le mata fo email ai fa fer ko ranga le ki fa me ri fa o rengi vai ngi ko nga e piko ngi ka e fai ngi Papatisoga meanga ke lo fa mai ko ya wa fisi va penga o ringi vai o kaile e wa ke le o ringi o na o come ki sumi pu ala ke le sumi pu ave ne ya fa tai de o mau ki ngol le ne fo ne ka presi mo ya ele se mea na fa pe ku ne Papatisoga vai me on fai de fatto luina tato ya na si ka ko kursi do o ka ko lo se fai o vape ya que ele do sungi que se le fisa fai o vape do okay ka o nga o se o ke le o mau ki ngone le o kai mi o ka nganga me fa penga o e ka wa dia mo ko por ka la me e ka ku fi wa e ka ka e la ko feedback ko nga me yang ana ka ki ka mau ko ni si fo nga me fa mai malu ke oli mosca okay wa is perfect ya ape fo ringa maior ma ka upure la e konsi na ngai yo e di ka mu fa isi Papatisoga le vai ya aliana mo ya mana simi o renga la nga me fo edifisi ya nga ma for what sorry for that I'll cut quick whoever say that ole ale mafuanga ele okay ele mai se mafuanga funga le ngo o ngang fai mai e kuranga le o fa pe klo ye fu mai o kan o fa ko ya mai po se fa ko mai ke we ku uale ke we ku uale Papatisoga le mai ana fa ko me ku spa ye ka mo fa
ya pena la fia fingi no mo ngore le ya le fu fa mam nam le o le il fa ko e a o la o fa ya pe o menga ninga mai fu mane fu subsidi ya mai du ngor ka ko YouTube le ura mada e de ko na ya pe ma e sa no ngale ho mo mai sunga to ina pu a nga kan fi ya manda si o ya ai do pensa o po le ya o ko na si California new technology po le o posi si fui fa ngo fo de causa ya ama yo le ka fa mga kopie ya ma ko va ku el ka fa po ngai kulanga a wo fa sometimes people are too smart waka mai kele ya o ele me o le feel sky they know so much to obey the Bible. What they know so much, so they know very little. But truly, that's what it means. Little knowledge is very dangerous. True. True. O mea fa pe ka unga ki lo le pe yo kuranga fonga ni sa fi ko karakala ka ko ua ka pule onga ona ungi ko sa me ko nga onga ia mar ko nga manga ku le ya pe yo le singa kuranga fa ile Talanoa le Uso ia ko fo ia kuspa ia ile pula kan il kuspa ia le ko nga fisiria ya lo mo ki ngor fini or kalinga kuspa ia fa wa o ko ele se kan va ku ya ka ko le mo me ko ia fa ka ko mo i ka ko fisiria nga lua na via fini se o le nga mai no le YouTube le fisiria le fisiria tangata ya ile mata upule Ioane tolu fai upu lima la fa mai fa pe mai ni ma fuanga la nga la fa tau tu pele ia polo sunga foto ina se le fai upu lima ia fai upu lima ia ni la hata wa tali atu Yesu e moni o te fai atu ia te oe a fai ele fa nau se tasi ile vai maleanga ele fai on sa o ia ile malo o le atua maleongo nga o le konu ma le fama le lima ane o mai nga le lima pe o le mea nga le mai ele fisia kaka o ngor kako ka upure sa fai mua episode viva lima number 95 o le kako karango o ka upure a fa mai na ele alu se tangata ile langi papisonga le vai ya si ko fai ko va kasi mer fai upure fa mole atoi lima ua tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe a whai ele whanau se tasi le vai ma le anganga e le mawhai on sao o ia i le malo o le tua ia la whakuia ko whasi ko o rau ka ua mai i le mai nau le mai longa le e le chance i le mai pora sa onga ya wa le foi ka le ka kanwanga ele mfainga contradict le fionga le longa la folding mai e ya ila ka mai la peli ko i ya le la foi ko sunga pola se ko mangaku le asiku langa o le verse dia e fu el ka ko stand ko ele ya no se silangi mon o sunga le vai ya maranga fa well to save the time o le mea mua apasa I fai pia mo ka ua ia le moment lea because o le kelo mea ka kalango inga e fa a fea ngai lava ma mea le kule i lau ia le oneness Pentecostalism lea just Jesus movement o le mea mo le pasas le fai ka inga pasta le Ioane kolu fai upu e lima onga o le upu vai
le mele sosoangi il vai male uti o le ilua o le lafonga le e whaatitau i le whiongpa ia le tu e le isi fete ena inga o iai le ala o kakomalili e uma e le vakunta talanoa e le whaola inga se si Papatisoga a le o so melve upule ua tale atu Yesu e moni whea atu te o e awhai le whanau stasi i le vai ma le anganga. One is Pentecostalism teaching. This verse says mana o mia Papatisoga whaola inai le lango le Acts 2:38. The key word there is the preposition for, which is not in its uses as a conditional use, not in order to, but it's in resultant use. It's a result. It's not a condition; it's a result. Papatisoga ona ua whaamangaloina tuang sala, not in order to your sins to be forgiven. I la, le mea mua i le mele ka kikiloi, ka koiloa umala, varkanwanga lea Yesu maniko temo. It's all about born again, being born again. It has nothing to do with baptism, water baptism. Yep. So, o peila inga mua lafka koiloa e kongi fafu i le manatu le o le Papatisoga le kalangoa ia Yesu i leanga e leo se Papatisoga le kalangoa Yesu i. It's not talking about the water baptism here. Even the word baptism, water is mentioned. A whapela e maasangi o le langa not le keminga nga makalangoa e marokolo fakula ia. There's bars and bars of writings and commentaries about this passage. O ngala al kom fai reconcile le mele, but the bottom line is if sosoangia tato is this, no contradict. No contradictions ile upu ale tua. Ele va pela fai mai o makakal kongu ai ele whaamangaloina pe whaoloina se Papatisoga ai o mai I o whafoseinga sui. No, there's something that we need to look at over here. But o la makangala o kakoiloa, the context here is about being born again. If I mela kamale le ale me fai and Jesus' answer was something that he cannot do. Faguesu e au ona whana for wina ia oe. O se mea e le mawhaia niko te mo onga whai. So, on me mo moranga e whai ma winter into le menaka karangoa. First, that verse is not talking about water baptism. Am I making any sense? O leke te sawa pero o salvation le issue le kan goinga. Yes. It's not a Papatisoga. Yes. Ar ka kun ka upu le fingi ka Papatisoga. Ale wo ko so mai ye dem ka upu le o le fa ka ngai fa ye fu o sa onga le o le ka. Yes. Otherwise we will contradict ourselves. Ile tūlanga le kako iai. E se lua apopo e mana. You know, I think just as you me fui o te yala rules of interpreting the Bible is you cannot take one verse and use it as as a doctrine. Yes. And secondly, the rule of interpreting the Bible is you have to consider the whole Bible. Ili mfayong faunga inga le passage lea and mafapele ye fausia ele doctrine le kaungpap kiso ile vaikanga kainga yo lanki. Because if you look at all other passages, that's not the case. Yes. So Peter mele saunga mai ya rifife au. You know, someone who used this verse and this verse alone, fausia ile doctrine nga
ua ngalo le context le background le mafu le kala le mafu le kala wanga Yesu Nicotemo and I believe le kala le Yesu le fai o le pe ko so America ko kala le fai water baptism is an outward expression of what's has already happened inside le leva Yesu eke fanga fo winga au le fai longa le eke fai lolo fanga fo winga fai lo Papatisoga Yeah. So it's not in order to go to heaven, but it's a consequence of being saved. Ia mele ka ele contradicted kuspa ia ka ko kala le fai ko. O le mele lava ia le al Papatisoga mangame o me fai nga uma nga e ka lia Jesus. Kala vo nga Yesu le fai ile lia. Fa nga fo winga. So that's the context and that's the background. Engalo lo le menga. Ai menga le mele. Onga sasa esisi fo lo le ka ko. Sione se. Ia ole tulanga volo tanto fa mama la mava le po le so ta ingo me ye lu ole ale vai au le nganga ya ta tu ti lu hole le ye pe a fa ye le context le ya ni mata o pule mai si mata o pui o mana to ya ta tu ti lu le po fetu ina ya mo le au ngol male tu fa ta singo me ye lu le po nei o le vai ma le anganga o te loa ilo uia languna ye o lo talanoa le metas same thing na ye le tusina le e ho le tusina pe fit mata pe fit tu John 7 yes 37 na ya ni tolu walu ni tolu iba Yeah, good one. John 7, 38, 39. nei fa pero foi tawin o se fa tu ia te e fa pe on fai mai o le tusi e tafe mai o vai tafe mai te tonu ia te ia o le vai o la lava o fetala ia tu o ia le na upu ile nganga e maua e ila tou o fa tu ia te ia wa on po ia le maua ile pa ia il mele even my so to in look at verse 3 il John 3 le kakova ai my o talia tu Yesu o fa pe atu ia te ia. I want you to look at the similarity mele ka o le e parallel i le fai upu e lima for me e moni o te fai atu ia te oe. Listen to this. Ale toe fa nau le tangata a fa me fai upu e lima o tale tu Yesu e moni o te fai atu ia te oe. Same thing. A fa me la ia lea a fai ele fa nau se tasi i le vai ma le anganga o mea ngau suinga o lunga fe mai a le toe fa nau le tangata born again a saula lo ia mai a fai ele fa nau se tasi i le vai ma le anganga o mea la le sui o le vai ma le anganga e sui ai ia le toe fa nau po le born again i a ula ia o fai mai se tasi i le vai whanau se tasi i le vai malenganga. That's another way of saying born again. So vaile pesas lenga fa kau ele toi ina e ngaka ke loa ai ole fai mai ole vai malenganga. Yeah, that's another thing. Fakika ingala pela le upule fai mai I ole vai malenganga. That word male or end from the Greek kai, it also mean even, also, or that is. So when we say vai, that is
the Spirit, water that is the Spirit, or water even the Spirit, or water which is the Spirit. O le whamaonginga o le mea ngā, o le whai upunga e kolu valu ng whai kausion, whai mai o se whatutu e te au whape o na whai mai o le tusi, e tawhi mai o vai tawhi mai tutoni a te ia. Ole vai yola lava. Melolo fe e kolu iva. I prefer the English because but this he spoke of the Spirit. He's talking about the water. From this innermost being will flow rivers of living water. That living water, that living water, he spoke of the Spirit. So, ko mai lola ia le I le si wha makalanga o le upule a kai e I. Le wha sa moa I kako o le mali. Mali. I mali anganga. Like huda jos kai, nima jos means water and the Spirit. O le upulanga kai po le and. It also means also, or that is, or even. And ele se whaangongo la kala level a ki kiro I le dictionary correct. A ki kiro le upunga kai. Kai and then come and or but or that is or even or also. So to reconcile this, if we interpret the Bible with the Bible, chapter 7 verse 39, or like refer ia Yesu ia kala Yesu le I vai streams of living water la whakakau I le nganga pa ia le la whai mai kala yonga I au le whanau I le vai a whasa moa la if I can paraphrase whai a onga se I le vai o le nganga lava lea, you know, instead of whai mai o le vai ma le nganga e kusa ma le upu and kai I le vai o le nganga lava lea por water which is the Spirit, or water that is the Spirit, or water even Spirit. You know, onga le fike ngai no la ia lea o le fike ku ai le parallel in ka pe kolu o fe pe kolu man fe e lima le fe mai e moni o te whai atu te oi fe mero la ia a le toi whanau tangata ai salve pe lima e moni o te whai atu te oi a le whanau se tasi I le vai ma le anganga ngale koso e se o le toi whanau polpona ke anga ku oi il whanau le vai ma le anganga, you know. Pastor will agree I lau kala le e whape ngā ia winga a writers or kuspa ia. Sometimes they repeat the same thing with different words but same concept. Kai whape ngā le mele I. So me langa whamusalia kiri kako kala. This verse has nothing to do with water baptism. E pei o ngā ku leima o maalosi mai ka maalonga Gino Jennings. Le oneness Pentecostalism or just Jesus. E lango ai ele Acts 2:38, which is also has nothing to do with the necessity of baptism if aula inga. So ele se me e whaingo whianga malama na maina pe o sa o e whewhi au ele ka kaunga a vea I a grey passage whapea e found ai pe ngausi pe whau wai se doctrine e ui lava it's not that grey I kakova ai but mo I la tō whapenga. So ele kaunga whau e is kako loa ele mga mesa papakiso ngai whama ngā loa pe o lai sisi. And even this passage is still in line with the overall doctrinal email. Yeah. And I can also see for the going agar go ngare o mai fasili because you know ye look to wherever they go, wherever they send their missionaries to, these are the verses that they go or verses of a year because why, you know, angakako le malamala mangil kuspa iyo
makafainga ko interpreting ko spaya. You will have nothing mkwale mse kali ile mea because the word vai is mentioned. You will almost say, okay. Yes. That's sure. Because why? Tangata voile ele aise backgrounding you know kanga ele o malama tu spa ia malo na fa ngai ka fa ngai e kalia ki faingo vie on kalia le mele ala ngau upu vai you know but then lesla if sidia ku ngaka ala e mafaio malama le mele ka ku kalango ya ada wesu o mamo va vose you know kan kom de pap ki suka ya dise mam na mai I mago ka karngo fo ya le makau vele kusie kene se pete ole upu me le wingo le tala vole there is a linguistic issue il fam kalango ku spai ole ngana ku si ku spai pe laule kene se valule vai mai onga manga kua le ku no as if ngalo le ku let's start with remember and the question was Noah ever forgotten? The answer was no. Ele ingalo ile ku ngoa o lau saule kua ngai yoile me nga fai iano nga promise iano but he was never forgotten but ole upu o nga manga kua le se va ngana o fa winga fa le upu nga o ngai lole o le sa o le o le fe aule mo moli mai tu pe la mele you know nga ko le kala ngo ngi me fa fonga me ko fuka ya o le sit Ngol fio. Fa pena nga kare u ko fuare u kwai do. Ko Wala nga ko fure vai ade ko fa no me pesori. Te yo si bene. Paul me fai. Ko asu ese solo o masu claro, ma ele passou ali fiafi. Eu saro ka ko fiafi ele que fisidi ongo. Olenga peisa I dungo meia sa sidi mai ka ko dungo ni YouTube. E la sidi e lua ya pe foi la pu ka programa ni fiafi ongo ne se ka fisidi ka furu lo su. Wa ole si fisidi nga fisidi mai ole me foi nga fa mai. Wa ngala nga ka kum ka mo. Fa mai ele I pa kiso inga ne. Le panka ne nga disiku. Ana fa mer fisida ma singa papa kiso. Ele mau nga mai u kele I mai. Mai nga papa kiso. A mai mau nga tuspa nga mai. Eu pe va ver mo we fisida mau. O kele o mai dunga ya a ngo fa pe ya fa pe ke u ko fi fa so fa prado. Wana fa men ma ale fo I olo o mai no nga ku ka ko bo. Mai nga papa kiso de. Ne. Ya adengo e vai no Paul mire tanto tiro pancare sai uno sacco. Eu creio que foi aí vai uno sacco. Na ko pe va que son pancare. I don't know. You know. From what we know of the Bible, it is me va penga. E pe je scuso io. No pese così. Olisi we can say that's the assumption. Olisi me kilo I alainga nga right off ka ko le papkisonga ma I le mele kalangoa le John 3. Onga you look at it in its context. Ola kalangoa Yesu ma Nicotemo. Le no way ma e loa Nicotemo le mele o papkisonga manko ele lo Nicotemo papkisonga pe on ka ko lo ya so ni kan afa pe papkisonga a Ioane papkisonga salamo ele ai ai ki a Nicotemo pole al ngame so just in case ko si se ma fa pe nga but
ele lo ni ko te mule me ngala mule ava fsile su femme so o fe ya onga akele lo ala ele lo ni ko te mo ole kalangoa ile fanga fo winga ele it's nothing to do with water baptism Efesiri mai se si kai mingi ole na fsile Quand falo o ko o le fesili fa mole e te tau ona papatisoina ia fa na ulaiti le tele ona fa tino ina i le taimi o la tu lu tamiti Yeah, I'm happy. Yeah. Oleh fsili mat kan ngai na fsili mat tan kal temni fsili ya. Ya, pem fai un mo se so ngai ne ku fsili. Sur menga de film ngom. Che ko dong ma lo fsili fa mo ne. le fesili mai pe tar fe ngai pe ka kaunga pap kiso ka meki le pe fa tino ina o pelo isi kalisi Yeah. Tot FIFA so ni ko le fsili wa. ma ele fsili e sama le me tatu il kemi la vai ngai ile loko I think me fai on le mele kiring fa atino I fa na ole o kemi fa le kawe sur christening e kawe sur dedication a lo tulanga a wo life fa ya wia le lotu moni the only true church as it always says fa kulkulu bakshunga la nga so le memo mo inga ele ole mode nga le o kuspa ye kusai ma ngana ole upuya lengi ole baptism means to immerse or to deep so ole nga deep or nga immerse it comes after inga o confess kanga po kalia el tangata ye Yesu ole me fai male ile mafau fau e lo malama ai eu kakulo ele mfai tamiti nga fai nga confession ele mfai ka making nga fai nga yele nga malama anga mataltun so ya ula ya etali pupu kusema shili ele tu semale o ngale al kuspa ia isia lang foi ele malo si anga lo ai matalia not mentioning ele initiative ia mal amatanga o le tato faltanga pe onka ko lo me o mala fai ele tua ia that's another issue kele kalango ai pofe what comes first believe or you know or faith me rapena o tal tono por faltanga comes first ia ale tu se mo facile ele biblical ele tu se ma on al tu spa ia we can dedicate them and that's more like from the part of I'll be faithful to raise her or him in the way of the church, in the way of the Lord. But il pepe himself itself. Ele umar malama mailo ngaya ngai so because Kalvaven ekuse wolf sitting require yes or no. So the answer is no. Ele tatau. Ele mo vo ya ise ele mo tu spa ia se fa ka inga va pe fa papatiso fa kulu se si you know and I really don't know kako fa yang kako feel la mai you know o yenga o la mai no tu fa papatiso nga miki yeah men you know ka kiri fishing ya ka ikara nga me nga fa me papatiso adu you know ele ise lukako malamalamu kuspa ele ise ele ise se me va penga por kuspa va penga faz papo isso não comigo o tele malamalamu foi por felto spa e fa vai aí ele but I think I have a suspicion foi ele
ole kala vo ile a pekelu fa ya Yesu o por kala le a Yesu fa pekelu ia you know fa ma kola mai ele a nganga funga vai me pekelu ia furu moloa wa ale me so you know mulo vai o e ma ko ai I think I have lo kalkunga le yai o ngai fa vai mai ni meranga ia but again ele o kalango ele o se kalango nga se Papatisoga nga o le loto ma o lalo ma le ola au na la ya o Yesu nga ele o ngai se Papatisoga so onga la o nga kasi nga fa vai o ka ko kalkunga ele faye se Papatisoga inga mai lona lu le fa vai ka ko kalkunga me o manga ko kalango ai Papatisoga e sau nga ua e fai nga ua umanga i kalkunga o le fai longa e fai loa i le mea ua kupu ko kongo oi Papatisoga nga a fai rao nga e rese mea kupu kongo raka mikiki because ele o maramla mai I like the system of Lukpope because Lukpope ko a valu ka usanga raka mikiki ko a fai lulu a kongi and at that age o maramla raka mikiki ni mere fai ko a pawanga me alo Pope ki but so no me quedé al Paulo me quedé but I like that system because I know wo valgo sang ram giki umana mala mai fai foi a onga fa ko a fai lu comigo ia ele mfringa o ska mi kiki pepe ka kasi ka sanga wa ile ko ran me fai so on that basis we say no based on the Bible and what we know of the Bible and the experiences as we see in the Bible we say no ele ka onga Papatisoga se se kamikiki i se vanga i se mea ka kokele o loa mai tu spaia but i mea umai o ka ko kau i ku spaia ma ka ko mala manga ku spaia ka ko ke faia ko i re kau o lana se ko kala i a mai le ku spaia i le mele va ko ila le pepe fai e ka mi nga ne e le morisela ma le ya e de simio lana ka ngor mera wa ke ila va pe o Papatisoga nga de vi fe belfsidi ai on de ka u foi de ka vai foi o que ninguém pepe va ku langa ka ngor to dedicate yo le dedicate it's more like for the parents and the church so far I don't know how many babies we have dedicated so far ole mevonga ole loa ele matua ole pepe male ekalesia la responsibility as a church and as a Christian parent ole ala responsibility you are accountable a teacher kama ikikile iyala ole li ma raise up iyala ole li so it's more like between you the parent and the church and God not his wife ko inga luku fai mene ile ko bitikile iyo al menga ko inga fai lo kakalo mo kama ma raise kama ikikile ma ke ila fa perfide sa ayor Papatisoga na alonga na lo winga nga mene no pel menang sa ngo pasa le fa o me mayo yo la velu the mode of baptism and the order of baptism or salvation in that ole mare ko suongo le ke fia mai ole fa tua ma Papatisoga e fa olaina ia ole fa tua e fa salaina le e ui la vala ile mele kalangoa one of the best is living kalangoa a look fair of silly e fa tua se pe ko fa no. And also, Jesus is talking to adults. Yes, he's not teaching babies. Ole mele ka va fuera la fia fini. O Papatisoga o issue de ka ko me si fa bien. O ka uma ka kanga me o Papatisoga. Ali do e ili se senga. Ni ke la wa ave pepe il mele o Papatisoga ave ka ni fa Papatisoga. O ka no mai ne ia ki dia le me ye lua. De la fa mama o teriket le mele fa ide mo ka. Ko nga o ma Papatisoga. O le upuare ka o Papatisoga. A pe o le winga na le mai le sa o Papatisoga ye o ko fa ide ba ko sanga ni ka o
a longa la le mele fai mo o teriketa e a mangingo fo ngai ka wa e ya le sio la lo e Papatiso o mami e Papatiso i ko e Papatiso ri de va ia kai do ia por aso e o se Pero me voy a fa e kalesiina. Ile me kisi. Ngo va ai ka kon mako ue. Mako kua mo ko inga. Ai e kalesi. You know? E masanya o valungo ya so ia e o faidol fa mankunga. Fa pero le fai feu ia. O fa flow fa muri mai le kalesi. Ya ko ai kare lo. O le longi por al mari. Ku so ro ku ri fa foi ska. Algo mo fo nga ka. O le wingo kala o le system. This is the system of creative for ile. Yo nga pele o ese fo ia me. E vera le system le e fai le fa kulkulunga o kamiki. Although ele me fa penga lu spai. I don't know who started it, but I have ma fo anga makai. Although the Bible is very clear, there's nothing like that. You know? But if we look at the Fakasama, Manmekisi, for example, they are very intelligent teachers of the Bible. PhDs and I don't know why they're doing this. You know? Ole kau mau ko hole ngol pesilinga sa langai ngal pawang mele fai e ba ngale lau kele fai kai mi ma ku ga maki ngal pawang kai mi e ko ke au ngal pawang ngal meng fai ke kai mi ngol ke ngal fai ul meng e ben o ro mai ko ngol o ke makua mo wolo se men ne se me fai Leise si Papatisoga o fai a kongol menga ngai ling sili man ka il wa nga. Papatisoga. Ko mo Papatisoga o ya sa manging Papatisoga. Okay. Mo Papatisoga ko inga ya le Papatisoga. Ram sili, ke sili a mango si meska ka No, wala wala lo ke fa ko le mesai singa ola mai ya. Pe ole kau ki kilo ku le kulang ol sili mai. Ole mela le. Ongo ole Papatisoga le wa lua ya le olanga ko le il va nga le. Se fer vai. Ala o mai, silo. Ya, malo, me sili le wa o so swang sili nga bani. De wa ili ai Marcarina, malo mai ko ili ai ili ya, malo na. Ya, peixe si ka pu ese mai ko si kakano ai, porque so ngania ya. Eu queria Ya. Basta. O ko e kare si ela o le ngi Papatisoga e fai Papatisoga uskai au falon kai ile o le kare si ko fai aku o kamare ngruf ko Au la. Alo ko fai fa lide mo Agora ko. Ya. Son Mo foi. Kaya. Ya. O te manatu le ua. Tu si o for fa mo de ne fiafi. Ya, ole mangai mo dia tu fa stai, so mai fa ngai nam to ina kalesia. Ya, tu sai fo ima le fa soa, ya va ina fo ima le tu. Ma o ino se mo tu ne fiafi, fa manu te le tua. Ina ruenga ma. Tiu te foi ma to fai va o lo tau ave pea. Ya au vale tau sina la fo mo le tua. Ya, ne ia fiafi. Ya, ko fa mo kwa. Tato paanga. Ya, me se fo i wo. Tamao sitina. I karesia. Fai o ngala kau kuun mo Papatisoga de mai. Ne hai ko fa wau o fai nga me se. Ko fa wau le ka ko Papatisoga de mai. O ngo fa ko ngai ka ko ku sa mana fiong pa ia de tua. E anlai. Fo i finalo wa. Tali le ni fiaf. Ia o se mato. Talana ne fa malulu fo. Fai fo wa yesi fa matalanga wa.
si I do fo le ne ya fa manulu wat ya inu le nga ya do mato fo si atotoanga ya ai talitonu le fiafi fa manu ya tele le tua I lo roto tato to fenwa il verse 4 il hanga le yo le tua amen